APHLC number 1 Duramla constituency committee atumpen Idenbari holalong bangpu amay kangni Chinthong long ri long eloboy hawaralong karbi krusar chingrumamay pen hawaramay kisengdam Kardom nili ada babirta thanbang samijuna liti mungpi non birta ang tonpen arju ikha All Party Hills Leader Conference atumpen number 1 Duramla constituency Idenbari holalong phakuni ni phaing koira player ni APHLC asong tumpen bangpu amay kepaman pona birta phirangke piratani pen birta nang pale APHLC Duramla constituency committee amay phulong kitimung pen kachipahem pupona mai long BJP Congress la pen SDC active worker ong dungatum APHLC asong long chingbe dun rinti alang litumapon APHLC TDP amay hinpen si dengpon bangso amay long APHLC asong TDP amay hinpen long kiphangcho lijang habengti inrotiso la pen Duramla constituency committee amay phulong kitimung chunbang kangthirtiso bidisar babur sagra Tihin ribang konsingrong pi penceng lok APHLC asang along klembang pubang pietum doan ta chutong dun. APHLC along kopi thesi kebang ma along itum phan arjupona lapu alang like Congress anathu president lo PCC apen alang nita Mahila Congress along president lo litimong non khaiga chesong non itum banglo tase kadu e batan nitum central committee pen jera tu phan archo pon lo dengpon lo lasi alang nitum phan Iketini pe pesitan ji phang sini ni tami choni ripon lo yar pu bang ke no anta party long situ congress long si sitanili pene ke thek long kachukera pon ke dam tang aprang election huten lo lasini lita pene tvcv langbom pene la he ke chini ke thek long pene joini lasi APLC la ke non het party gali abarem pi khangyang lo Sitame angbong alom la hai tipo don thek the ajoine si APLC aphan pedip thik leson si kongsi sort ta claim rong aposi sita non bank la jai kathar pu lita yulong long alang li la hak cheng pen kijut la so APLC mate 6 schedule pinya putha alam the kela ke khai e phang sita letuma khai la so ajakong litum ka silong yi ile tuma war sai an kita la suk kembang pon la si aron la si la sik sidul abang kenak sot ne ile tum kar bi tum ke ta ile tum ang ba olom la hai pawara bukha pin ita la hai pensi ile tum kelong i de lo la si non kewang ji la non ka se song bo mi PLC asong ja pu non pini central committee la pendak Duramla kachari asong ja ake hai tuman la pen te pini dak nilitum laso party lo nilitum nange jondu nili mane khaya phan ki claim ponji mesen ang thek la pen den nili son sita thek da sisteme ke mielong ki ja ki mielong si munetum ke do ning ka Chinthong long ri long eloboy hawaralong kidam tang phaikuni ni phaing kora pli ani karbi kurusar chingrumamay pen hawaramay kisengdam birta kat news sa hemalong birta nang pale Karbi kurusar chingrumamay may pudhon sing teron pongsi kongchun bangsar kuritiso lapen bidisar jit kumar rong piatumpen mai patirpi ponsi rong plikep susayara lapen kurusar atumpen chingki chingwai ponsi non ki the bomb karki kaphejo ki claim pon bomb akar bia khait ki do anatum amina nim non puanta amen pathir thip thek thelang lasti kurusar atumpen chethan chimumte imina nim pen ir thip thek jia phan karki kaphejo pon ase hai hu amen ta tok et pensi alo thui bitan nang popusi kurusar tumpen chithan chimum tekang la hai hu alam the chingwai pensi akinang sotalam arsik jit pen chingwai deta phi chinthong along ria longta karbi kurusar chingrum amai hawarame seng tekang buta alang li tumpen pachini la pen la ansu se kar ka phejo ka pangthir thek jia phan la pen ang pada pir thea dangalong chipak lang dun thek jia phan pura mai phu gong chun bang la pen bidisa arpu pek tekang loputa Karbi kurusar chingruma may pupen than pachini tekang alang litumpen ningkang sampen karbi kurusar chingrum amay hawaramay kiseng ani sang pika hanteron pi ata ningkan sirkep kep ner kep sang pika jir hanse pi ata ningkan pharui sira ningkan kep lapensar mukhi ning ti ata ningkan pharui sira ningkan krit trok kipleng abang pubang pia tumapan
nong e pajir tekang puta alang ni tumpen pachini thu lapen phai kuni ni phai kora pho ni le thota dardili karbi cruiser chingrum mai hawara mai keseng tangadim along karbi cruiser chingrum mai asai hem along le ki thik tangadim along ta alang ni tumpen ka chihumri padodam thu halada ke do ponje hem aphan kang ni ang hoi tar table pen cheng lo akinang sot ason to anta karbi cruiser chingrum mai tiripia mai pen pi pajir tekang pinia mai along na che tong dun ne chin thong rong bong tum hormai bong thom pen ad pen ni tum ta ching ki ching wai pen se ne phan nong da len dok se na pe dun toy la se pini na che tong dun ke la so mai long ke ni li ta na ne tum phan suriri phan ta ni li ka dom pen na chi pi se ni li lam the an se pe di ko Fifth South Asian Karate Lapen Sarja Open Karate Championship along Isita Kesyak Edwik Majumdar Lapen Assist Talukdar Dum Chipate Dunpen India Det a Parman Lapen Assam along Riapan Nong Mekiwan Lapen Angparta Non Het Jong Assam Olympic Association along Dun Mai Puar Puke Pekpon Bisnuram Nunisa Tumapan Paikuni ni Painkora Pliani United Karate Do Association Assam Pen Karchoa Sai Kedeng United Karate Do Association Assam Pen ki patirpi pon along Assam Olympic Association atum pen chirap dun si karchoa sai petopon United Karate Do Association Working President Sangpi Sarmila Deka pen kachari pon amay along UKDA Honorary Secretary Uday Kumar Sa UKDA Treasurer Najen Bongjang UKDA along Klembang Pubang Pia tum pen chenglok Technical Official pen pregjam ki thegiding atum chitong dun karchoa may along Assam Senior Sport Organizer Primadhar Sharma Assam Olympic Association Treasurer Tapan Kumar Das, Vice President Raj Kakoti, CEO Gautam Chaudhary, Jihiru Hek, Lapen Ujur Bora Atum Chetong Dunsi, Kipatu Dun Atum Bang Pubang Piatumapan, Gamusa Japi Haihui Pipajirpon. Non malom so porapan birta amoy ton peiksena. Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Dipu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591 or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563282 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road, 782482 Karbi Anglong, Assam. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Kanj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam.
Wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge long abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long abrain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine abrain lake Samsung LG Haier lapen ke du thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam Chloride Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sonobor sai kemi along ninghangatum ali chuan dunik tha warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pinpen Chloride Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parpi rong berot near Iron Bridge dipukar bianglong lasi lan sose kachini le thojje phan laswa number 600-121-3664 along humriknon Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi, Rongbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mo piputhot birta lo wangtulo ok pran sai kam sai phu ANM lapen asa tumaphan cancer ki so putha kapachini jia phan pura phakuni ni phai koira phor ni pen dipu ANM training center long paninia pharmacy ki kipi pangchenglo Assam Cancer Care Foundation pen phakuni inkoira trok arnian kapadoji la so se ke phakuni inkoira phor ni kang puwa mayalong Karbiang Autonomous Council ok pran sai kam AM khonsing rongpi Medical Board amai bhubida sing teron pen ok pran sai kam a joint director kareng rong pipiatum chitong dun Assam Care Foundation jitu Tata Trustor logot initiative loi ase cancer hospital স্থাপনৰ বাবে ইতিমধ্যে কাউন্সিলৰ পৰা যি সহযোগ বিচাৰিছে আমি তাক দি আছো আৰু আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে টাটা ট্ৰাষ্টৰ লগত মিলি কাউন্সিলে যোৱাবাৰ আমি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লেইং কৰিছোঁ মেডিকেল কলেজতে আগত কথা আছিলে যে মেডিকেল কলেজতে তাক আটাচ কৰি ৰখাৰ কথা কিন্তু এতিয়া ডিসিশন এটা বদলিছে যে আমি সিভিল হস্পিটাল যেহেতু মেডিকেল কলেজলৈকে শিফ্ট হৈ যাব আমি ক্যান্সাৰ কেয়াৰ ইনষ্টিটিউট আমি সিভিল হস্পিটালতে পাতাৰ মানে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এই অনুষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানেই মানে কেঞ্চাৰৰ লগত ভুগি আছে এই ৰোগটোৰ লগত ভুগি আছে বহুজনক সকাহ পাব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যেতিয়াই সহায় বিচাৰি আমি সদায় তেখেতৰ লগত থিয় দি এই কামটো আমি আগবঢ়াম লিড হিচাপে লিড প্যালিয়েটিভ হিচাপে কাৰ্যকৰত আছোঁ আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলছ যিখিনি আমাৰ অসমত এতিয়া আৰম্ভ হ'ব টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ ইনিচিয়েটিভ এটা ACC এই সৌজন্যত আমাৰ
18খন হস্পিটেল হ'ব আৰু সেই 18খন হস্পিটেলতে আমাৰ কেঞ্চাৰৰ লগত পেলিয়েটিভ কেয়াৰৰ ইনিচিয়েটিভ যোনটো পেলিয়েটিভ কেয়াৰ হৈছে আপোনাৰ যেতিয়া এজন মানুহৰ কেঞ্চাৰ ধৰা পৰে সেই মানুহজনৰ সাইকোছ'চিয়েল ইছ্যুজ ইম'চনেল প্ৰব্লেমছ তাৰ লগতে ফিজিকেল অসুবিধা যিখিনি সেই গোটেইখিনি আমি যিটো এটা ইনিচিয়েটিভ লৈ চাওঁ যিটো এটা ট্ৰিটমেণ্ট লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়োঁ সেই মানুহজনৰ এণ্ডলৈকে শেষৰ পৰ্যায়লৈকে সেইটোৱে পেলিয়েটিভ কেয়াৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এই পেলিয়েটিভ কেয়াৰৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ আমাৰ PCCFে লৈছে সেই হিচাপত আমাৰ অলৰেডি 3খন ইউনিট আমাৰ অসমত এতিয়া আছে আমি মেডিকেল কলেজৰ লগত একেলগে কোলাবৰেশ্যন কৰি পেলাই আমি এই 3খন ইউনিট খুলিছোঁ চবতকৈ প্ৰথমতে আছাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড় খোলা হৈছে তাৰপিছত ষ্টেট কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত আৰু তাৰপিছত যোৰহাট মেডিকেল কলেজ আৰু এতিয়া 4খন যিখন এইটো ডিফু মেডিকেল কলেজৰ লগত আমি কোলাবৰেশ্যন কৰি খুলিম Ada babirta bangkela pons kang don pegla dumi thakmi kurang tu.